Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kahinyo trap National Youth Movement kalapan pawe ka jis ngukya halor ka roster system namar ba ka jur shaba palat ka jengpen bor na kikenhon paper na rilom garu pan pentre kami ka roster system na do usnam ka khandai spa nyo puar ha ka jeng kram gilat pathai ku bor ha khat sau tre uye yong arjar ampulai u president ka seng uba Louis Dotong ulapan pawe ka seng kam persya ya ka roster system hendai ka seng ka dawa ya ka sarkar ba ka dewan penben no mardo ya ka kam tangba ban pentre kam na do usnam ka khandai spa nyo puar Susu ulang bak seng kalong bak kaloi ben mi susrok ladak sarkar kadang yai beteng wat pentre kam yo roster system nado usnam khak ndai spa nyu puar ya jingwan jungi ne kalong ban pau lor ke sukhya ya kenika reception policy ya kaba ke sarkar Meghalaya hadian bakala panbana ala panmi de ka office memorandum aga spoltrik bunai me arjara puar Yui ba kaladon ke jengki halo na kaliang jong kini ki perlok garo napok garo hills ha ke ba kelak penborek sarkar kedai ban pentrekam ya roster system nadu kusam khat kena spa nyopua aseng new national youth movement hi ta ke basai ni kran cha kini perlok garo bakasang echano ya mi kan nomla ban accept ikani ke demand jong ki bakin baka cut off date jong ka roster system kada manlong duk khat kena span yu puar nginam pedia ta kabang ikwa menta ngim percaya ka roster handai kabang ikwa yaki ni perlo garo bikin suthu kalong ba ka cut off date kada manlong nadu ketika tarik lani kat ba penbaik sarkar Meghalaya kasang achnuaya merukan yang nak betakan nongrim jong ki kena samla ki jong ni ves ya kene ka reception policy kene ka jingtho kabang ilapan kre na kalian kasang balai ingin senap jar nama lebih nak penkreat ikan ikut jengtok nak kalian jeng seng kenapa mengelak pensyaj perlu senam bijongi ki samla jongi ki ba apply jam ke belanang lasta sarkar Meghalaya katkum ke resolution number ke ba PER R/71/71/sispa Lapupra dated kat R3 Januari 1972 ya ke ba haswa banyo ya ke state board ke R3 Januari kat naspan jupuar lapan urlong kerki ya kani ke reception policy nak betak jingi onong jengini parlok garo Kapten William Sangma tu por udai first minister jong jala Meghalaya te nak tahu ke jinglong first minister jong Meghalaya ban kong tam tu por usin kebu dak basna ya kini ki an nak betak jing to jong jat ban garo larang in pai dian cakene ke para 3 Irfadian cakap para 3.4 ngin yu isa ne ba kenika reception policy jong ka state Meghalaya kalalong partial ba kalalong illegal namar ba lakhen la sim kini perlok garo kidai ba kalalong special ethnicity special community ki arpsan tali hima kasi kila ki nadu kasam khat khandai spa arpho modor phi kila ya ki excited ban yo na la ka jong sinchar ka balai lot na khti jong parang tu ko por andala i balai ki kasi hadian balai i kijing tron ki parang ya pendai i kini garis ka date of birth dan kesingi kajung kapten sangmar dan kai usam kat kena spa kat kendai kasi jung i la ya ki Meghalaya la ki kita kijing long la lut ban yo la ka jong kari balai lut nadu usam kat kena spa arpo kasang achano ya mi ka kwa ya ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Meghalaya kadai ban base ya reception policy as per population Ngidon menta ke population jenging in pet nana ka census jong usnam hajar khatway ngilui ka total population po ka state ka arpo kendai lang nrup kundreo hajar praspa prap kendai ngot ka total ST po ka state po ka sales ka dan khat pra lak nrup lajar laispa sau nyau kat ba ka total ST jong khasi ka dan khat nreu lak kan reu lak tam kat ba ki perlo garo kidon tang khandai lak SD hapo ki tribal garo hills te larangi kain na ka jingbun pa na ka population nilai isai kada bakani ka reception policy kalong partial kalong illegal kalong bean
ban bo ek reservation polisi po ke da ke ba kibrio ke barit pa kinyo ka jo ka reservation 40 yang ni la kan thop da ki khat rew lak sau ko arajar tam ki nong sok shnong bat kini ki khandai hajar ki khandai lak ki parlok garo ki yo 44 kasang ka persya ajur halor jong kane ba ngir salibu jing thoru chau chief minister jong jala Meghalaya ba kidai ban pan urlong ya ka jingdawa jong ka voice of the people's party ba kidai ban khot ya ka special session ha ka bedai ba ka jing review lane ban pentrai kam mo de ka roster system ru kidai ban pentrai kam katkum ka population hana ndala ya kan ya dia ya kijing don pa jong khajat ban re ka jungi ngila tam jan marsiteng kini kita khandai lak ngidor khandai lak sau ko araja ngitam jan nyola kumno kini gibreu ki ang ba ngin ya khon hana ba kata ka roster gade ka cut of that gade bandar nadu 1972 ngin parsha out kita hordang ladai banmi hasurok ru ngin mi ladai dak kanu tiru kasang senwayami kami sakmat na kebenta ban pentikna ba ka roster system gade ban trekam ka cut of that gade bandar nadu kate tarik kepala penna di office memorandum seputri ume arja rupuan lane katkum barai da sarkar jela banong barai sarkar jela yang ka code of date nadu 1972 kataru nyembar se ban me waladai ban ni opsna mrngini opsna nomor kene kala di kecing thombor ka hak kecing samla ki jungi ya kisamla ki jungi menta ki babun ki ya klam kam khamja ngalala bi kwe kecing ja habangi lek ban yakran na kabanta ka ambition hapo politik Shillong kisamla jungi ki bakwa ban pulis civil engineer ki yo 75% habele entrant test ban yakun ban yo ketika seat ke ba properly seat total seat properly katla gidi perlu garu ki yo 70% ki orang direct kataru mla ban pendap ketika 70% arpo tli ki pus ki lajai arpo persen ki lajai hab kari forward biang hana dengan pulih kini ke 3.4 kabong although under orders mentioned about 40% of vacancies in posts and services to be filled by direct recruitment are reserved in favor of Garos. It is found by experience so far that the number of suitable Garo candidates available for filling up the reserved vacancies falls short of the reservation made in their favor. In the absence of sufficient number of Garo candidates to fill the 40% vacancies reserved for them, this administrative requirement is not met. Hangmiru kani ke 40% lada kini ki Garo kimla ara aka one recruitment year kimla abat pendap hana kani ka kasit juki kasak bagan kumtu. Yang ni mdan bu kata special. Mo ya kerja berujungi mdan balai dan tegi Garo te. Kani ka 3.5 ko amba dai kumnewa in order therefore to overcome the difficulties mentioned above and the interest of administrative efficiency government has decided that if in any category of posts 40% of the vacancies reserved for the Garos could not be filled up, the remaining vacancies in the quota reserved for the Garos shall be treated as unreserved vacancies and should be filled up only from among suitable candidates well conversant in Garo language. Balai ai katakan special consideration ya kini Garo. Hana hanya latwaru preference being given to person belonging to Garo community from areas even outside Meghalaya. Hatu kani kamdi ka partial, hatu kamdi kam illegal. Lada mla pendap di Garo napok gejala Meghalaya, hanala aban syemi Garo ke benabar Meghalaya ru. Kata gini Garo kim sufo ingai katni kalau special ya kata kejat bener ke jongki. Mentah kita ku arha banong bahana ka cut off date na 1972.